德国正出名的动物园纽伦堡动物园，在当地时间29传出重大争议。管理单位讲，这人形大空间伤过客啊，族群数量伤过多，就用枪杀的方式杀死12只正健康的人形，引起动保团体抗议。除了在动物园外口和警方发生冲突以外，这动保团体也拍算要告动物园的管理单位。 抗议民众集合伫动物园入口，其中部分的人想要爬过栏杆入去动物园，结果有7个人互警方当场抓起来。事件起因是纽伦堡动物园管理单位以人形族群数量超过动物园的容量为理由，清杀部分的人形。动物园的园长达格安克指出，动物园内底的人形生活区都开始设计，敢会使饲25只的人形，因过人形的族群是快速成长，就算动物园进行节约，也增加到40只规模。伫无都放生，也是移转到其他动物园进行的。管理单位依法用枪杀方式来减少因的数量。Da gab es einige K.O.-Kriterien, zum Beispiel trächtige Weibchen. War klar, dass die nicht entnommen werden. Genauso Tiere, die in einer wissenschaftlichen Studie teilnehmen. Die wurden gleich wieder auf die Anlage gelassen. Andere Tiere wurden separiert. 实际上，早伫动物园提出这个计划时，动物保护团体就发起抗争，伫说明会才各种场合阻止计划进度。伫阻止无效了后，动物团体决定用法律的方式来控告这个管理单位。 Wenn die Tiere zum Abschuss freigegeben werden, die Strafanzeige unsererseits ist schon vorbereitet. Und auch da spricht das Tierschutzgesetz eine klare Sprache. Wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet, riskiert eine Strafe von bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe. 动物园讲，过去开始要采取其他的方式来解决人形数量上侪问题。对2011年以来，已经有16只人形被送往巴黎甲中国动物园。不过，这动物园甲进前捌被送往西班牙的另外一间动物园，让因达到家己的接受能力。所以讲，几年前开始，又无达到有期效果，动物园也放弃这个避孕的方式。公视新闻，徐嘉玲编译。